Here tu te in Java in chibai levek ule chanchinthar lam soilan chuan United States drum soitel lo chuan akal akim theilo ani ber mai United States a chuan rorel tu thar omin Trump sarkar na chu aliam ta vua Biden administration thar chuan a sarkar kaldan tur in rel bol chhomekin a admins na hnuaia a khon bol upa tur te po Senate lama ngai tua tran anita a Biden an alo puan lok tongin Defense Secretary tura arhuat General Lloyd Austin chu Senate chuan a pongpui tabok General Austin pomlama Senator somkwa panga in vote an pek lain dulo lam vote thum aum thung General Austin hi kumsomli pakhat sipai atan nuin kumsang ni song paruk khan a retire 4-star Army General ani Austin hi a sipai atangte ani na zendar talan dulo ania sipai jinga mani ni na zendar thlakte anjalen le don ta ani kapi kha kapu alo ni reng theidon ani mel January ni ruka Trump trantu ten Capitol building an lu chuawanga bopur tua Democrat Party in Trump an puwanga House in impeachment apa stak kalzela House Speaker Nancy Pelosi Peter kumsomriat mi zat chuan ni somni panga January thotran ni hian Senate ngai tua turin thelu ani angati puan to thin angin president kalchuak ta Donald Trump impeach tur chuan ama party Republican Senator song pariatin an phatsan angai don ani heti lai hian White House Press Secretary Jen Psaki chuan United States President Joe Biden chuan United States le India in lai China thale rotling tak an nei chu zaom ati thu asoi ni in reporters te ma a new conference aneya asoi President Biden chuan India tloa jin po atuma atul ani chuan tum engamaza jin turin a in pei thu le rampani hruai tu ten kong sang sanga thodun na anlo siam to chu aza in hlu ati thu le hei hi hun local zel tura po chun zom zel ani don thu asoi White House Press Secretary Jen Psaki chuan Biden administration waya India le US in lai China kalzel tura zona mek chu hei hi achana ani ati Indian thisen kai jinga United States Vice President Masaber Kamala Devi Harris pain rampani te in lai China chu Sieben in Belbom angachar nia asoi thu Press Secretary Jen Psaki chuan reporter te ashil India le US relationship hi apoimo takzet ani ti in asoi bok Germany sarkar chuan nazi hun laya dan siam engomazat lom chu ti bovek atum Germany hian nazi nuaya dan lo siam to engomazat chu alo siam thatoa mase indo pui panina zo nu kum somsari panga apo nazi hun laya dan siam somni pakwa zat hi lekha datel aloma heng te hi ti bo ani vek na turim mala kan tumani Interior Minister Horst Seehofer chuan September thla a an Trump ato main heng dan lom te hi ti boemo siam thatemo vek adua hei hi Parliament lower house a party dang engmaw zatin an thlopani ma se siam tha dan tura awaya arwala siam na tur dan pakat siam ani don nge amalte te in dan lo siam to te hi enon ani don ti ero an la soi theilo Israel chuan zirtomni jingkara khan missile mangin Syria Central Province Hama anbeya chung ko pakhata mi pali omna chu an thi ni in State News Agency Syrian Aram News Agency Seina chuan atalang mithi hi nule anfate pani ani thu Seina News chuan talangin liam dang pali anom boka chung ko pathum chenai na chiati antalang bokani Israel hian in do thlo theina mangin Lebanon a Tripoli ko pui chung missile in an kap chuaka missile engamaza chu Syria air defense in an lo kap thlani in an ta langbok Israel hian Syria hi missile mang hian abei fowa
tun thachung ringot po in Syrian sipai somnga pasari vel chu missile hmanga an beina hian an thi taw ni in Syrian Observatory for Human Rights War Monitor chuan an soi nikum sang ni som ni chung khan Israel hian Syrian sipai mun hi voisom thum pokwa an beinia tarlan ania mi zani song pasari an thi ani Telecom Regulatory Authority of India try in a report ati chuat hara alandanin India rama nikum sang ni somni September thlatleng khan internet subscriber makta duai jasari somsari paruk anom kum sang ni somni June thla khan internet subscriber hi makta duai jasari somli pokwa 0.04 omin September thatopa chun makta duai jasari somsari point somli panga an punga quarter lia athanna re thi pathum point paruk atling makta duai jasari somsari paruk point pali panga jinga makta duai somni pali point pathum paruk hi where internet subscriber ania wireless internet subscriber makta duai jasari somnga pani 0.09 anom thung broadband internet subscriber makta duai jasari somni paruk point pathum pani omin narrow internet subscriber makta duai somnga point pakhat pali an omani June thla a in September thla hiam broadband internet subscriber hi pali point bial pani in an punga narrow band internet subscriber po 1.38% in atlaniam thung June thla subscriber makta duai somnga point pariat pali percent omchu September thla hian makta duai somnga point som palia atlaniam thung report a hian wireless service mangtu atanga thlakata sumlak lu chu June sangni somni a in September sangni somnia pasari point pali pokwa in apungin tarlan ani bok rampuma wireless subscriber 10 thlakata internet an man overall minute of usage MOU chu 2.37% in apung bok thlakachunga prepaid MOU per subscriber hi June sangni somnia jasari somli parian ni in September sangni somnia jasari somruk panga apunga postpaid MOU per subscriber hi June zaruk somli pariat ania September zaruk somriat ani India rama eptu party lianber Indian National Congress Central Election Authority chuan May ni somni pakwa party president thar thanale AICC session nei arot hun rei takchung Congress party hi president nei lovin anom to ani Lok Sabha in thanpuya an party an che thattok lo wanga mo phurna la a party president ani na tanga Rahul Gandhi abanua athak tu da alani lowa kumsang ni somboku August thla atang khan Sonia Gandhi chu interim president atan dari ani Indian National Congress INC party thunei tu sang Congress Working Committee meeting a party hoi tulu ber thanchung chang hi soi ho ania meeting hi virtual anei ni in Sonia Gandhi chuan a kai hruaya Central Election Authority chairperson in than nei tu chung chang rodna thon te chu AICC General Secretary Organization KC Venugopal chuan a chair chuaka AICC plenary session le party president than hun tura CEC rodna siam chung changa thutlu na hi working committee chuan siam don ani Sonia Gandhi chuan president chu atum to lo nia soi ani Meghalaya inner line permit ILP system man thoi Putin Confederation of Meghalaya Social Organization chuan ninga ni zang khan Shillonga Malki ground a candlelight rally an huai hot Cosmo hian kumina ILP Bhutan nor an huai hot le na ma saberania an Paul chairman Draba Jun Kharjarin chuan ILP an phut chung chang chuan nor lian tham zo huai hot ma in Union Home Minister Amit Shah an state at lo huna lo soi pui phot tur ani thu soi Meghalaya inner line permit man ani ve thoi theina turin sarkar le eptu party te chu tangrual turin anange na
sarkar lai pui chu na zoka nor ani theinan all party meeting po bo sei angai thu kharzarin chuan a soi bawk ILP chu ram leilung fa te hum hale ma sona tara phut an ni ti soin he an thil phut chungchang hi politicize an du lo thu an soi bawk India sarkar lai puin farm law du lo lan tina hun rei tang an huai hoto lo nei tu tenen inremna an nei theina tura kum khat le achan ve chung farm law man ri lo le joint committee siam rot na chu lo nei tu telamin an ho sak lo nei tu te hian farm law pathum siam thar te hi su le vek tura sarkar putin nikum sang ni somni November thatop lama tang khan lung oi lo na lan tirin Delhi border a aning portwa tum tam tak lo nei tu te le sarkar lam ayo te hian in biak na lo nei to ma se inremna an la siam theilo lo nei tu te lam hi dan thar te su le vek turin lo nei tu te hian an puta ma se sarkar lam chuan hei hi apom pui thei bik lo ani ni lai ni ni som ni January khan sarkar lai pui chuang farm law thar hi kum khat le achan ve chung man ri lo phota hemi chung hian joint committee an din manga inremna siam dan kong zon arota sarkar lai pui rot na hi lo nei tu lam ta chuan an ngai tua velia an sei ho na nor huai hot mek lo nei tu por sang sang som thum pani zinga som chuan rot na hi pom an dua ma se atam zo kin du lovin sarkar rot na siam nol na tu resolution chu atlang ta zo kani nor huai hot boipui tu ber samuk kisan morcha chuan meeting an nei nuwa thu chu siamin samuk kisan morcha general body meeting neya sarkar lai pui ro nei kan hnolani sarkarin farm law pathuma siam tak thei su leveka minimum support price chung changa kan thil phut po ati hlotin ngai kan phut ani ati farm law du lo na lan tira lo nei tu za somli pathum thi to te zana an hlan ti soibokin heng mi te in peng na hi athlona luan ral tir mai an tum lowa farm law thar te hi su levek ani ma chuan in lam let an tum lo ti an thu chua chuan ata lang lo nei tu por khoi tu te chuan tuna chuan January ni som ni paruka Delhi a tractor rally nei an tum chung chang chu an buai pui to ti soin Republic Day lomna ti boi lo turin rally hi an nei don ti an soi parade nei na tur raspata lu lovin outer ring road ta rally hi an nei tur thu an soi COVID-19 ripui leng wanga hun rei tak sikul kharani nuwa Mizoram sarkar ruang manangin zirtom ni somni pani January atang khan sikul hon tan ania pol som le pol som pani zirlai ten sikul a zirna an tan heti la hian pol khata tanga pol kwa le pol som pakha zirlai te chu sikul lakal lo turati ani January ni som panga sangni somni pakhata Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thanglina wa sarkar ho tu ten COVID-19 review meeting an nei tumin January ni somni pani tagin HSLC le HSSLC exam tur pol song le pol so pan zirlai te sikul kaltran tura relania February sangni somni pakhata tangin pathian ni le inrin ni chuna inkhom tran theya relani bok Mizoram sarkar chuan HSLC le HSSLC exam tur zirlai te tan sikul hon amrem ti rual hian hostel po hon ngal amrem tia chuti rualin hostela lu tu ta chu rapid antigen test rat mangin swab sample endik ma sakwek turati ani press meet e zona changin school education joint director lalma chuna chuan sikul lu tran thei ani atangin sikul tambera zirlai ten zirna an tran ngala sikul lu tura har san nei an share ri lo thua soi lalma chuna chuan sikul sang sikul omna khwa veng mi te chu kim takin sikul an kai theya khodanga omte ji ngai ro chuan lakai tran theilo an om nual thu a soi hostel alu turte rapid antigen test manga swab test ma sakvek turani wangin kim taka sikul tran ngal harsari ati hostel alu tur zirlai te chu an lu ma in swab test vek turani wangin Mizoram sarkar chuan ruang mana siama aizol bi ka chuan bong khon le chulmuna swab sample ending na tur siam belani lalma chuana School Education Joint Director chuan
ni somni pakhat January ni ngani khan school education department ho tu ten school sang an tlo kwala school lu tan tura an inbua sei dan te an en fiati a soibok heti la hian hostel lu don wanga tun hnaya swab sample en diktir zir lai jinga covid-19 vei mu chhuat to tlem zong an omani MHEP General Headquarters chuan mizo in nei in thenne ro khom chung changa dan man mek mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act 2014 a en nun ngai siam thale ronna an nei te chu ni somni pani January zirtom ni khan Mizoram State Law Commission chairman nen an thlen Mizoram Law Commission chuan the Mizo Marriage Divorce and Inheritance of Property Act 2014 chu en nun a siam that ngai in ria MHEP member te point zir chian le ngai ni ria in MHEP General Headquarters a ronna le siam that ngai an ti te an thelu tani MHEP General Headquarters chuan dan enon le siam that ngai lai nian ria te chu siam that ani theinan man la Mizoram Sarkara an thlenta ani Reverend Father Alwin Zothan Sanga Missionary of Saint Francis de Sales tuna Swaziland Khawvel Babeina missionary na thokbe chu COVID-19 le pneumonia wangin ni somni pani zirtom ni khan Sifat Catholic Hospital a daluania anat na hi alo khir man viaw wangin zirtom ni January ni somni pani India ramsana atlai ramda thum le chan ve khan aboral Father Zothan Sanga pa chu puzoram tharania anu ming chu pi hual thangi ani si phir veng hluna an cheng a Facebook account a chon Aluin Zothan Sanga betlu ti in a minga da hemia alandan chuan December ni ria sangkha zakwa somriat pahnia pianga kumsom thum pariat apum tua kumsom thum pokwana kalme kani rongbol na awangin ram hlataka alu aphum don ania achung te itong trai puyang u Swaziland hi Africa khomwal pui chim lama oma ramte takte ni in adung kilometer zani awang kilometer za somthum azaw zong square km sing khat sangsari zathum somruk pali ania Mizoram ain azim jok ani mihring nuai som pakhat singthum sangruk zani somria pakhat an meka Christian za a somriat pakwa point somthum an ani tuntrumatan chuan kan du thok rile photanga chanchinthar dangreng kan no le thuayang viewer ta jinga kan channel la subscribe lo te khan subscribe ti kha metin minlo subscribe sakve ngei wala notification bell kha medle in ola inda don ya